ortaymaydı. Anası var adamdan hiç kaçan ortaymaydı. Yüreğim jırt olmaydı, köngülüm ortaymaydı. Anası var adamdan hiç kaçan ortaymaydı. Anası var adamdan hiç kaçan ortaymaydı. Yüreğim jırt olmaydı, köngülüm ortaymaydı. Anası var adamdan hiç kaçan ortaymaydı. Anası var adamdan hiç kaçan ortaymaydı. Qadrli mehmonlar, sog' salomatmisizlar? Avvalo xush kelibsizlar. Menimcha hammalaringiz qo'noqsizlar. Qoraqalpoqdan keldinglarmi hammalaring? Shu yerdami? Ha, sizlar Qoraqalpoqda. Avvalo xush kelibsizlar. Bizda Ushquduq 24 kanali bor. Mana shu eng baxtli onajonlarni qutlaydigan bu mening onam loyihasi. Bugun Klarapam mana shu bu mening onam loyihasini eng baxtli qahramonlardan birilar. Mana farzandlari birin-ketin tabriklayaptilar. Eng baxtli onajonsiz. Bugun mana 60 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim bu yoshlarni onajon juda ko'pini ko'ring. Eng katta baxt farzandni mana shunaqa e'tiborida bo'lish. Mana 60 yoshli onaxonga hech narsa kerak emas. Faqat mehr, e'tibor. Demak, mana shunaqa bunaqa yoshlarni yana 3 tasini ko'ringda, yana kattalashib, ilohim katta to'ylar qilish bolalaringizga nasib qilsin. Amin. Onajon umringiz uzoq bo'lsin, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizni, nevaralaringizni baxtini ko'ring, yaxshi kunida o'zingiz bosh-qosh bo'lib o'tiring, onajon. Amin. Endi ozgina she'r tayyorlab kelgandik, maylimi? Qaniydi tabiat qo'limda bo'lsa, ona abadiy etolsam sening umringni. Rozi edim onajon iloji bo'lsa, senga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun ona 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam. Ko'chirsam qalblarga qalblarning kuchun. Onajon, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh. Ona yuragimdan senga yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'yqalam naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Ona, oralab qolibdi sochlaringda oq. Ol mening sochlarim qoralarini. Tishlaring tushibdi xo'rsin mabroq. Onajon, ol mening tishlarim saralarini. Xiralashib qolmish ko'zlaringda nur. Onajon, ko'zlarim nurini olgin volidam. Roziman xizmating qilsam bir umr. Yuragim qo'rini olgin onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Qarapajon, mana o'g'illari, bular o'g'illarimi? Katta bu. Aha. Bir g'atlanirganmiz. Mana endi. Aha. Mana qudag'aylardan yaxshi nima sovg'alar, Gulbahor opamlardan. Endi Klarapa, bugun tug'ilgan kuningizga kim taklif qilgan bo'lishi mumkin? Chunki biz taklif asosida tashrif buyuramiz. Qaysi bolangizdan kutgan edingiz? Nadira. Demak, to'g'ri topdingiz. Mana ham qiz o'rnida qiz, keliniz o'rnida kelin. Mana endi Nodirani ancha yildan buyon taniymiz. Faqat maqtagani onasi emas, qaynonasi. Ilohim mana shunaqa kelinlar, mana shunaqa farzandlarning orqasida mana shunaqa kelinlar sizga muborak bo'lsin. Mana endi arzimas sog'asi bor ekan. Nodira mana musofir yurtlarda musofirchilikda bilinadi odamning qanaqaligi.
Bugun o'sha musofir yurtga siz ham unga ham ona, ham qaynona, ham opa, ham singilsiz. Demak, sizda o'sha yaxshiligingizdan bugun o'sha yayrab yashnamana farzandlari bilan yaxshi ishga borib keladi, yaxshi hayot kechiradi. Mana shunaqa keliningizga biz havas qildik. Ilohim Klarapajon, mana shunaqa kelinlar sizga muborak bo'lsin va mana shu yerda o'tirganlar yaxshi kelin qilaman degan niyatdagilarga mana shunaqa nodiradaqa kelinlar bo'lsin. Mana gullarni ham tabriklaymiz. Uzoq bo'lsin. Hammaga nasib qilsin. Mana shunaqa qaynonalarim tug'ilgan kunlarini mana shunaqa katta qilib mana uzillata qo'yaptilar Nodiraxon. Ilohim sizni ham bolalaringiz mana shunaqa hurmat, e'tiborda. Ha, Farog'at. Yana bitta bir o'g'limiz bor edi, jiyanimiz, uni ham tug'ilgan kuni bugun. Kimni? Kelsa, keling. Qo'shaloq bayram ekan. Makjon? Yurash kelib qoldi. Bu bolajon nima? Aslında bakıp baylama. Aydidan yaxshi chog'alar yo'qdagi yetso'yapti. Her yıl sayan ay toylanar. Kızım son sayran. Oylarda o'yin boshqa qilmaydi. Mesmeyram bir ikiga bulg'ab aynalar. Senin tuğan günün aman olsun da tanım. Tartı kim bulur canında bulsun deyman. Aşar gönül sarın can sirege bol. Bugün senin tuğan günün aman bulsun da tanım. Tartı kim bulur her gününe şaratkan. Gözü şu aktır oynap gülgün Ona haqidagi she'rni mana ikkita singlis ikkovlari kelganmisizlar? Bir yig'lab eshitishdi-da. Ikkita kelin ham bor. Kelin ikkita qiz kelgan. Ikkita kelin, singillari ekan. Sizmi? Keling, Klarapamollariga keling-da. Baribir jigar ekan Klarapajon. Halima. Mana bu shuncha yo'l bosib, sizni so'roqlab kelibdi mana shu jigarlar. Onangiz o'rnida ona, otangiz o'rnida ota, akangiz o'rnida aka, ukangiz o'rnida uka bo'ladi. Bular ham singillarmi? Ana bu yerga kelin. Mana baraka topsin shunaqa jigarlar. Qoraqalpoqda qayerdan keldilar bular? Beruniyda. Necha kilometr endi yo'l? 500 kilometr. Mana keldim, olsin keldim. Ukam bor. Yaxshi kunlaringizda doim mana shunaqa qadrdonlar yoningizda bo'lsin Klarapajon. Amin. Qani endi beruniyliklar Kun ekan va nevarasining ham tug'ilgan kuni qutlug' bo'lsin, umr yoshi uzoq bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin, xonadonda ham yaxshi kun bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. sizlar bir og'iz aytasizmi? Keling. Aha, mana endi tortlar. Ilohim Niyat qilib, tilaklar tilab. sizlarga yana nolla qo'shilib yursin, shunaqa nollarni ham. Tabriklaymiz. 60 yoshda onajon qarshi olibsiz. Nechta farzandlar bor, nechta nevaralar bor? 3 ta farzandim bor, 2 ta o'g'il, 1 ta qiz, 9 ta nevaram bor. Mana shu nevaralaringiz, farzandlaringiz nomidan o'zi ayta olmasa men bitta gap aytaman. Kimlar uchun osmonlarga parvoz etgan zo'rman men. Ona, lekin ular bilmaydilar hali hamon g'o'rman men. Yonimdagi jannatimni ko'ra olmagani ko'rman men. Chin manzilim qarshimda-yu, uzoqlarni ko'zlabman. Onajon, yonginangizda turibman-u, qariganingizni sezmabman. Dunyoga keltiribsiz, oq yuvib oq tarabsiz. Umri uzoq bo'lsin deb yaratgandan so'rabsiz. Onajon, men-ku o'ynab kulibman, zerikmabman, bezmabman.
yoningizda turibman-u, qariganingizni sezmabman. Sal yutalsam ko'rpachaga darmon qilib o'rardingiz. Hol ahvolim so'rab tinmay parvonalar bo'lardingiz. Qosh ko'zlarim latis agar, onajon, qosh ko'zlarim latis agar uzoqdan ham ko'rardingiz. Necha yilki oyoqlaringiz zor qaqsharkan bilmabman. Yoningizda turibman-u, qariganingizni sezmabman. Ilohim yuzingizdan, ko'zingizdan qarilik alomati sezilmasin. Mana shunday yaxshi kunlarda doim farzandlaringizga, nevaralaringizga bosh-qosh bo'lib yurish nasib qilsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Farzandlarni mana shunaqa mehr oqibati, mana akam yaxshi qaraganlar bularga bir mehr oqibatli yaxshi bir xonadon mana shu mahallamizdagi. Mana endi Klarani ham 500 kilometr uzoqdan menimcha kelin qilib kelganlar. Sizlar beruvliydamsiz? Nodira, Klara. Mana shundoq kelinni sizga sovg'a qilgan. Hozir Gulbahor opam shu yerdalar. Gulbahor opa endi bitta qudag'aylar nomidan tabrik so'zlaysiz. 60 yaz qarsa, ajoyib ajib o'tgan ekansiz. To'ydagi o'rningiz qutlug' bo'lsin. Shunday bir arayning o'rtasida hurmatli, izzatli, erkin hajr ana, hajr ata bo'lib, shulardan mehmon ko'radiganday yaxshi inson bo'lib, sizlarga chiqib, din sog'lik bo'lib, sizlarning oldida aman bo'lsin. Balalarimiz oldimizda aman bo'lsin. Bundan da iyili ko'p yoshlarga ko'ra, arayning barlig'imiz birgalikda qasamizda yurib yuraylik. Ömrüm uzak olsun. Dilim sağlık olsun. Bağlarımızın altında oynayıp gülüp bu sevgiye çıkan kızday bulup yürüyoruz. Tuğanın kutlu ömürgesin uzak olsun. Baldırın altında oynatıp Kuday bergenin birge nemerilerin kılığını görüp Allah'ın bergen ömürgesin yaşay bir 70-80-90 yaşında toyda oğalın nasip etsin. Allah ömürde sözünde bizler de kaçlarında olur. Kuday bergen kalamayın aramasın mı? Kuday bergen to'g'ri ko'rmayapman. Qo'ymen bir narsa dedim bari. Dasturxon başında oturgan azamatlarning Ramazan ayın ayakta batır. Niyetleriniz kabul olsun barlığı, densoqlarınız mıqtı olsun. Kelekçiligi Ramazan ayında da aman sağ yetip Allah'ın hoşluğunu istey berinizler, dinleriniz sağ olsun. Ömürde baqıtlı olunuzlar barsanızlar. Rahmet, aytqanınız kelsin. Rahmet. Adamlara kutlu olsun. Adamlarına da şurasına inanayım. Kulağına kutlu olup, denin sağ ol. Ömürde baqıtlı ol, şaşamay, ağırmay.
Құдай бергенмен бірге мына балдарын қызықтап жүре беріңдер. Енді 70-ге шыққанда ана Ақсарайда отырып. Ақсарайда отырып тойлағаймыз. Осылардың бәрі соның куәсі болсын. Осы тұрған бәріңде дендерің сау болып, отбасыларың аман болып, өсіріп жатырған балдар берімді адал болып, адал қызмет етіп, болды ұяға қызды қияға қондырып, осындай жақсы күндерде бас қосу нәсіп етсін. Ораза айында тілеп жатырған тілектердің бәрі қабыл болсын, ниеттерің қабыл болсын. Айттан айтқа, оразадан оразаға ол шете берейік аман есен. Жақсы күнде тұрған Рамазан айы. Балдарың алдында аман бол. Қызым қызықтап, тойын тойлап жүре бергейсін. Атасы қан берекелі, отбасы берекелі болсын. Жақсы күндеріміз көп болсын. Ең жақсы тілекті саған тілеймін. Құдай бергеннен февралда туғанбыз. Құдаймен бірде қарсылай жүреді. Ламира мына пакетке салапанға салып тұршы. Қарашай. Иә. Ауылдың байтыры Алиманың кезіндері. Анақтада баша пакетке салып Тыңдаңдар аяқын. Еліңіз бар болсын. Ағайын туған арасында аман болайсың. Балдарыңның түбі бір шақасы мың болсын, алдарында аман болсын. Қыз дейсің ғой, түбі бір тана. Солардың қызығын көріп, Құдай берген екеуін қызықтап жүре бересіңдер. Дендерің сау болсын. Барлықтарыңа тереңден саулық, ауыз біршілік, дастарханға береке отбасына. Аман болсын. Бәріміз осындай жақсы күнге жетіре берсін. Біздерің жасымызды берсін. Абдуллахтыр дейді. Ойнамай қоямыз емен. Құлыға. Ovada var. Yerimde. Akrar apa? Ana bugün tug'ilgan kunimiz muborak bo'lsin. Sizga mana shu yaxshi kunlar, 60 yoshingiz, yana tug'ilgan kuningiz ko'p yillar davomida qo'shni bo'lib, birga qatnashib, yaxshi to'ylaringizga qatnashib turaylik. Mana shu akam bilan qo'sha qarab yuring. Hamisha uyingizda to'y bo'lsin. Nabira, abira, cheviralarni tagiga qolib yuring. Doim yangiliklar bilan yuraylik. Aytganim bersin. Ramazon oyining oxirgi kuni mana erta hayit kuni muborak bo'lsin. Shu kunlarning ko'pini ko'rib yuring, ilohim. Amin. Yaxshi kunlarda to'ylaylik. Baldarının nemiri, şuberi, son görüp, çoğun ortasında ağzılık verişi, kibişin eğlen akşamda, tabucuyla istediği görüyorsun. Bileğin hepsini erdemisi, hastalarının жақсы günü, osunda жақсылықlar, toylaba verilmesin. Onun basından erdem toydu, osunda жақсы günleri toylayver, arkadaşlarına, Aman sağlıklarınızda aydan ayda жетеміздің барлықтарыңызға да осы 60 жас үсті болып, сіздерде осы көре беріңіздер осындай жақсы күндер. Қойдық міне біздер. Қасықпана көйдіңіздер. Неғып Немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, соларды ізіңізге ертіп жүре беріңіз, деніңіз сау болсын, дастархандарыңыз әрқашан тойларға жайылсын. Келе жатқан айт барлығыңызға да құнды болсын. Оразай барыңызға құтты болсын, оразаның ұзақты күніне жете беріңіздер, отбасы аман болсын да. Әрқашан тыныштық болсын. Дүниеміз сіз ұстап отбасыларға аман болсын.
Sonunda buzoğadan gibi olsun. Аңғыныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Осы жолдың бәріне сыйлы деп айтсам болады. Қарапаны бәрі сыйлайды, өзіміз де сыйлаймыз. Барлық жақсы күнімізді бірге тойласып, қуанғанымызда бірге қуанып. Жүргеніміздің Қарапа, атамдай. Тек жақсы күн болсын үйлеріңізде. Құдайдың аға екеуміз тек балдарымыздың қызығын көріңіздер. Осы ағайын туыстарымыз тек жақсы күнге келсін ұзақтан ағайындарымыз. Осы ауызбіршілігіміз ешқашан айырылмасын. Алғысқа толмағандар тола берейік, сіздің жасыңызда оған аса беріңіздер жеткендер. Сол ораза болған адамдардың бәріне оразаларымыз қабыл болсын. Ертеңгі айт мерекелеріміз барлықтарында болсын. Сондай күндерге жақсы күндерге жете берейік. Сол үшін қабыстаңыздар. Тойдық керек та. Табыста күн бойына жүре беріңіз. Сол үшін австарда ішпегенде намаз ішбесін. Көтергенің әдемет, бірақ Соны айтты, жағдайларын қайтарып жібердіңіз. Тонаға кетіп бәрі кетіп қалама деп мен қорқып. Мирасымыз ұзақ болып, жездемен теңінен қартайып, қыздарымыздың бірге көріңіз. Өсіріп атқан азаматтардың қызықтарын көріп жүрген. Мына айттарыңыз бәріңізге құтты болсын. Құтты жыл болып. Ауызбіршіліктен айырмасын, келсек тойға келейік. Қақшып жүрген адам тосы да? Кеңше туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Аға менен теңдей қартай өсіп жатқан ұл қызыңыздың, ақтықтарыңыздың қызығын көрің. Сол қуанышыңызға біздер шеріп болып келе бергенбіз. Ертеңгі қайты құтты болсын бәрімізге. Жылдан жылға денсаулықта, амандықта осыңызды отыра берейміз. Алын кәне енді спатла. Мынау герой. Ол рас қой енді. Таусын Ұлғанымыздың алдында, ақылқанымыздың алдында аман жүрің, ұсылардың қызығын көріп. Дастырғаныңызда осындай жақсы күндерге жайыла берсін. Байрам артықлы болсын. Оразадан оразаға төрткіздің сөйлесіне аман-есен ойнап жүре берейік. Басыңызға жас болсын. Жоқ аның көсін. Рамила, бұл қазір айтты кенде газеті. Барсың ба? Үшіп кетпедің бе? Рамила? Күйеу балағандай жақсыма бәрі, амансыңдар ма, ата-енең жақсы ма? Жақсысыңдар. Рахмет. Рахмет, сен де жіктісің сондай жақтырмайды. Аман жүр әрқашан. Өпелеріңіз батырма? Светаның даусын ұқса кеткен. Кішкентай қандай болды? Өсті ма кішкентай? Малды болды, қатарларының алды болды. Дастырхандарың берекелі болды. Туылған күндеріңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Деніңіз сау болып, осы балдардың, немерелерінің қызығын көріп, ойнап күліп жүре бер, аумин Аллах. Жүре беректерің Алладан қайтсын бала.